Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas u prilici da vas sve od srca pozdravim u svoje lično ime i u ime Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji danas slavi 55 godina uspješnog rada. Neka nas današnja proslava podsjeti na ono što smo postigli, ali i podstakne da zajedno koračamo u nove pobjede. Hvala svima što ste svojim prisustvom uveličali ovaj za nas jako važan datum i ovu jako važnu proslavu. Mašinskom fakultetu srećan jubilej, da bude još bolji i snažniji, na ponos univerziteta i države Crne Gore. Živjeli!